Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwela eyinimba ngomhla ka-1 July. Hhayi-ke guys, ubaba kaSomila hayi impela akadlali ney'ngane. Akayivunanga nhlobo indodana yakhe emva kokuthi-ke kuthiwe idliwe nguluyanga. Yamfakela nama-drugs lapha edrinkini. Usho kahle ukuthi uthini? Kwenzeke ntoni? Somila, uyithathaphi yonke le nonsense oyenzileyo? Waphika uSomila wathi tata andivaze ndenze nto mna. Kwabe ngena uyanga benonswaki bethi hayi guys, sithole information entsha. Sengathi impela-ke le video le kade siyijongile hayi bayishintshile guys, and-ke akubonakala sengathi-ke yonke lento eyenzakalile kuleya video ayenzekanga. Yo guys, kwathi enhliziyweni kaSomila ey'tshela ukuthi-ke usephunyukile-ke ugibeni ngoba phela manje sekushiwo ukuthi hhayi ividiyo-ke ishintshiwe guys, akusiyona leya edlala kwi-matric dance. Kanti ubaba wakhe umfundisi Brother Justice akakaqedi ngayo. Uthe, wena mfana, ngiyakufundisa mihla namalanga ukuba umuntu wesifazane uphathwa njani. Siyathetha ngisho nazi zinto lezi zokuba uthole imvume, permission from umuntu mande-ke wenza anything to her. Uyithatha njani ividiyo kayanga ungavazi uzuthole i-permission yakhe? Uyazi ukuthi icala lelo umndeni wakamabandla ungakubophisa, ngisho ukukubophisa umdala uma ungakuna 18, okuthi ukuba ungaya ejele wena, uboshwe, uthreathwe njengomuntu omdala futhi bangakunikeze ngisho ushwele. Wathi hayi ndiyacela tata, ndiyacela. Wathi ndicela, wathi andivazi ndiyenze mina lento okuthiwa ndiyenzileyo, ndiyamfunga umama. Wathi hey, khupha igama likanyoko kule conversation esinayo, likhuphe. Uma wakho uyaphenduka ethuneni, sikhuluma nje. Ayikho into engakwenzeli yona wena mntana. Uyazi ndisebenza nzima njani uba ndibeka isonka etafuleni, ndenzela wena. Imoto kama wakho wena ihlezi igcwele full tank, ndenzela uba uhambe uye esikolweni ubuye ufane njengabanye abantwana, ungaphili impilo mina endiyiphilileyo, uphila impilo engcono kunami. Undibonga ngale ndlela, wona danko ndinika wona lo. Hayi guys, kuthe kusanjalo wangenelela uqhawe wathi guys, yabona leyo kuloku esikhuluma kanje ayizosisiza ndawo. Kumele sithole ingqikithi yalento eyenzakalile la kwividiyo. Awusitshele-ke Somila, do you have an original video? Wathi ewe kaloku. Aphuthaze iphakethe, wayithola ifoni. Hayi wayivula, wathi nansi. Bayixhuma-ke uqhawe-ke benonswaki, bayixhuma-ke ba-check-a, hayi babona ukuthi ngampela ividiyo ayifani, i-background ayifani, iy'thunzi, the shadows are not the same, even the color of the video is changed guys. Ayike base-ke bathi kodwa-ke kumele-ke manje usikhombise ukuthi obawo bathumelele le video le ukuze sikwazi ukutrack-a ukuthi ubani koyiphostile laphaya nge-matric dance. Uthe methi uyayibheka guys, i-group chat akade echatha nayo, hayibo deleted. Wathi hayibo njani kaloku le group ibikade apha iye ngaphi? Wamane wathi qhawekazi, hayi then it's been deleted, but that does not mean it's over. Sengakwazi ukuthi siyi-track-e ngoba idatha isakhona, sidinga nje ifoni ka-Aviwe. Kwaqala-ke manje kwanqutshuzwana ngamakhanda ukuthi ifoni ka-Aviwe izotholakala kanjani. Nango-ke guys, uNtswaki qhamuka ne-suggestion, uthi uyanga akahambe eyomtricka u-Aviwe, enze sengathi-ke uyena yedwa umuntu-ke oma-understandayo le pain adlula kuyona yokuba embarrassed kwi-matric dance. Ebese emva kwalapho-ke for some reason athole ithuba lokuthatha ifoni yakhe, am-distract-e, ebese-ke beyithola ifoni bazokwazi-ke ukuthi-ke bamqumbe phansi. Usethi-ke ubaba kayanga uhlathi, hayi kunjani nje simane sifonela amaponisa, asimane siye kamaponisa kudilishe nayo yonke lento. Bathi meke safonela amaponisa azoshesha aye kuyena bese lo mfana ayidestroya le foni noma ayilahle. So kuzomele senze sure ukuthi siyakuyena engalindele lutho. Ngampela kuyanga-ke guys-ke ube yi-bait, but akathandanga. Ushilo ukuthi vele kumele kube yimina oya laphaya ku-Aviwe. Wathi uSomila ewe uyakufuna vele. Wathi thula wena, ndisakucaphukele kabi, ndisakucaphukele wena, undirikhodile wena. Kwabonakala ukuthi hayi uSomila impela kusaningi kumele akuxolisele. Guys, akupheli-ke lapho, hambile uyanga wayohlangana no-Aviwe. Aviwe-ke wazenza I'm sorry bhuti umrobhozo. Hayi walalela isitori sika-Yanga. Uyanga wazehlisa washo ukuthi yazi ndimcaphukele,
uSomila into ayenze kum ibuhlungu. Uyazi kubuhlungu kanjani ukuthi uwumuntu wesifazane uzodicelela isithunzi sakho ngobusuku obubodwa nje obungathi shu, obungathethi nto. Yazi leya kiss bekade nje vele ingasho nto kum, kodwa ikwazile uba indidicelele phansi mina isithunzi sami. Andazi nanokuba abantu ngingababhekele ngubani. Ngiphumile nje namhlanje cause uqhawekazi benontwake bakwazile ukuthi bayi-take it down ividiyo leyaya, but yo ndisacaphukile, isidima sami simane nje yo sadiceleleka phansi. Hayi u-Aviwe wathi ewu uxolo Yanga, ithi ngeke ngikuhage. Hhayi-ke guys wamhaga-ke ngesikhathi emhagile-ke uYanga yena ubhizi uphuthazana nefoni ka-Aviwe lapha ekhukhwini elingemuva, kanti ubhuti like uSlam hlakaniphile wasizwa isandla sikaYanga sidonsa ifoni wasibamba. Hayibo lapho uqhawe benohlathi bamile lapha ngemoto eyiveni le kude buqamama phela bafuna ukubonakala ukuthi baze nayo uYanga. Hayibo guys, and uYanga ubanjwe kabuhlungu, and I'm sure u-Aviwe-ke manje usezothi uyifunela ntoni ifoni yami he, uzonditricka nami, uza le uthi uza kum ufuna umuntu ozothetha naye ngale ndaba kanti ufuna uzondithathela ifoni. Ebese-ke kuyashuba, but luckily bakhona-ke abomndeni wakwamabandla. If anything happens like kuba khona udlame olwenzakalayo-ke, hayi I'm sure bazongenelela, hlampe beyithathe nangodlile foni-ke manje bathi letha le phone, now what are you hiding vele? If you don't have anything to hide then give us the phone, we need to see ukuthi awukaze yini uthole le video le ebese wayishintsha. And ngampela u-Aviwe if emsulwa he needs to prove it by giving them the phone. Yes guys, akupheli-ke lapho le kaZondo. Hey ngeke uLwandle baselwe ngomlilo guys. Umtshelile ubaba wakho uSydney ukuthi yabona wena uyisigebengu, wena isigelekeqe isifocus wena. Wathi usho ngani manje? Wathi yabona uLinda ubhizi ubhadle ejele kungenxa yakho. Wathi uLinda uyena owayehlanganisa noLilian, wathi wayeforce wena ukuthi asebenze noLilian. Namhlanje uboshiwe wena ubhizi uvula iy'nkampani ey'nkulu free la ngaphandle. Wena ukhuphuka itebhisi ngamakhanda abantu wena, kuyacaca vele. Hayibo guys, wamane nje uSydney waletha impama enkulu isigaxa esingaka ethi ufona ukushaya uLwandle. uLwandle wasibamba leso sibhakela kathi uyasiletha, wathi uke uzame futhi ngizokuphinisela. Hayibo Lwandle uma wakhe wangena phakathi kwabo wathi guys musanukulwa. Wathi ngangingafuni vele ukuhlala lekhaya, ingakho ngithi mina ngifuna ukuhamba lekhaya, lo mndeni awukho, lo mndeni uhlaphazekile, ayikho indaba yalo mndeni. Wathi uSydney uma ukuthi awufuna ukuhlala lana phela fuck off, hamba man, angikudingi nami emzini wami. Wathi uma wakhe hayi akukho umuntu ozohamba la, ehlisana umoya nizophinde nixoxele indaba mase nehlisa umoya. Sesihambile-ke uLwandle wahlala phansi-ke komakaLwandle benoSydney wamtshela ukuthi ngeke undodana ushintshile, yabona ijele nje limenze waba umuntu ongesiyena. Wathi hayibo ayikho leyo nto. Wathi ngampela futhi uLwandle mesalala uhleze njalo ambona ulikamva mecimeze vala amehlo, so umntwana akekho right nawe musukuba hashi kuyena. Hayi-ke guys uSydney akayigqizi kuqakala-ke leyo, ubona nje sengathi nje uLwandle ufuna umuntu azomblame ngale nyovadema ayenza lapha emndenini wakwamabandla. And-ke uSydney seems to be an easy target ngoba i-accident yenzeka naye exabene naye-ke undodana wakho uLwandle. So manje sengathi izathu sokuthi aphuze utshwala ngoba wayexabene naye-ke uyise, therefore uyise wakhe naye akekho msulwa, bobabili banecala lokubulala ulikamva. Guys aphela lapho-ke amazibela namhlanje, ningikhohle subscribe and like and comment.